Sveti Sava smatra se prvim srpskim prosvetiteljem, utemeljivačem školstva i zaštitnikom prosvetnih ustanova. Rođen je kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin srpskog župana Stefana Nemanje. Obrazovanje je sticao čitajući crkvene knjige na dvoru svog oca. Sa 18 godina se zamonašio i dobio duhovno ime Sava. Proglašen je za sveca, a u njegovu čast podignut je hram Svetog Save, danas jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu. Još 1840. godine, dan njegove smrti 27. januar, proglašen je za školsku slavu. Savindan se obeležava u svim školama u Srbiji kao radni, ali ne nastavni dan. Đaci i prosvetni radnici proslavljaju Savindan svečano u okviru svoje škole. Uz sečenje slavskog kolača i pevanje svetosavske himne Uskliknimo s ljubavlju. U školi se organizuje svetosavska priredba, literarni i likovni konkursi, recitacije, horsko pevanje, folklor ili predstave o životu Svetog Save.